svētki 40. gada 15. un 16. jūnijā Daugavpilī bija pēdējais tāds pasākums savā brīvā. Latgale, bļā! Zaibīs! Der Polizei mehr Arbeit machen. Mit dem Hammer in das Glas reinhacken. Aufstart sein Nacken, Aufstart sein Nacken. Mit dem Wagen in den Automat reinhacken. 100 Kamera einsacken. Aufstart sein Nacken, Aufstart sein Nacken. Weil wir den Tag einsacken. Der Polizei